салом тамошобинони Сомонаи оила. Як зани танҳо, як модари тоҷик ки аз гиру дори зиндагӣ ҷонаш ба лаб расидааст, мехоҳад имрӯз рӯзгори сангини худро аз хонаи шавҳар ва то зиндагии имрӯзаи худ баҳри шумоён қисса намояд. аввалан худатонро муаррифӣ мекардед то хонандаи мо бидонад ки шумо ки ҳастед ва аз куҷо ба ин даргаҳи мо омадед. Ман Фирӯза ҳастам, як модари танҳо ҳастам. Ай политехникум, ай табачка деҳи Навбаҳор ҳастам. Мара зиндагӣ маҷбур кард ба ҳамин даргоҳи шумо омадам ки мушкилиҳом ҳамаша нақл кунам то ба додам бирасанд. Ҳеҷ ҷо мара ба додам нарасид. Ман 17 сола будам, мара ба шавҳар доданд. Ба куҷо? Дар як қишлоқи дурдаст, Файзобод, Кавгрес. Деҳаи Кавгрес. Деҳаи Кавгрес. Дар ҳамин тӯйм ки кардан, он вақт баъди ҷангҳо буд, на ЗАГС буд, на ягон қонуни чӣ набуд, хуш набуд. Баъди ҷанг ки буд, нотинҷӣ буд. ҳеҷ чӣ накардам ман, на палас, на ягон чизи ҳалол накардан. Шумо киро дар назар доред? Мақсад ки вақте шумо ба шавҳар баромадед, модару падару на модаратон паласам харидан. Дита паласе ки омада кай хирсан, я мардам дар тӯйм падарка. Гуфтам ҳамиёра мебарам, ҳава ёрам даже надодан. Ман ки бигирам барам, ҳар рӯз хиштоманам дари хона раҳӣ мекард, мегуфт бибинед духтари шаҳрро овардем, палас надора ки дар болои палас чиқор рава. мо дар болои замин кардона мепартофтам, дар болои ҳамун замин ҷога мепартам, хоб мерафтам. ҳатто хиштоманам омад, ай болои сарам, ай болои рум курпарам гирифт бурд, як курпаи калони фасон кадаг буд падарка, урам гирифт бурд, гуфт очат кунам. То 5 сол ман тоқат кардам. Авхе тоқат кардам, гирифтам, зиндагиро кашода кардам, истодам. Ба як рӯз баҳонаи бекудакиро кардам, гуфтам 5 сол шуда ки ман кӯдак надорам, хестам, омадам, гирехтам омадам. Дигар зиндагӣ накардам, дигар тоқатам тоқ шид, ҷонам ба лаб омад, хестам, омадам. Дигар зиндагӣ накардам. яъне баъди 5 соли зиндагиатон худатон бо пои худ баромада омадед? Гирехтам, омадам. шояд дар он ҷо шуморо касе азият медод? Ам бечизагӣ ҳичи Гап шунав будед, яъне? гап шунав, таҳна шунав, ана палас наёвардӣ, ана қолин наёвардӣ, ана шифонер наёвардӣ, ана ҳичи наёвардӣ, духтари шаҳр буд, ҳичи наёвардӣ. Ман хестам, тоқат накардам, баҳонаи бекудакӣ кардам, гирехтам, омадам. 22 сола будам, як бачаҳа кати шинос шидам. Хушбахт ном дошт. Хушбахте ки ман гуфтам, шояд ки дар ҳамин ман хушбахтӣ ман бубинам. Гуфтам, хушбахт бачаи зан нагирифтагӣ буд. Чӣ қадр бачаи хушрӯ, мо ба ҳаваи ҳар нонсоз гирифтем, якдигар мо навзидем. ҳаёти мо уқавай нашид, неки ширин нашид, бадбахт шид. ва як зиндон кардам, ба чизе намедонам, ба кадом маводи мухаддир боша, ба чӣ боша, ман намедонам. моро дар хона рӯзи сиёҳ додам, биромадем квартира рафтем, дар квартира бачам касал шид, дар хонаҳои хунуки мардум бачам шишоша переварӣ, як гуфтан духтур бурдум, ягон пуле надорам ки табобаташ кунам. охи айни ҳол писаратон дар вазъияти муташаннис. ҳозир дар хона ҳай бачаам бо ина бечора почаш сӯхта. ҳозир писаратон чанд сол дорад? синфи 8 мехонад, 15 сола. як падарак дар зиндон аст? не биромада, неки наёмад. Занг гирифт, дар тирма занг гирифт, уже вай зиндагӣ хича дора, 3 кӯдак дора, 4 кӯдак дора, ман намедонам. баъд бачаам ки усол мошин ки зад, рафтам як бор, ай хонакаш таб бошанда кор мекард. рафтам, гуфтам ки синаш ки хай бачаам хеле шидагӣ, ягон ёрдам бикун. майлаш, ҳамуно меродаи, майлаш мекунам, гуфтам, ягон натиҷа нехар. ба суд муроҷиат накардед ки то барои яка фарзандатон алимент супорад? не, ман ҳичи накардам, ҳичиам намекунам, карданиам нестам. ҳамин худаш ақл куна, биё я ина бачаша хушбахт, биё бачата хабар биги, ақл куни, ай пеши инсоф куни, биё хабараш биги. вақте шумо аз хонаи шавҳар баромада омадед, падаратон шуморо дар як ошхонае ки аз санг сохта шудааст, дар он ҷо ҷойгир карданд. барои чӣ дар хонаи худ роҳ надоданду маҳз шуморо ба ҳамон ҷои нообод, ҳамон ҷое ки намасту намнокӣ дорад, ҳамон ҷо кӯчонданд? мо дар як хонаи баланди дорошёна доштем, ҳамунҷо дар боло будам. блодарам худаш овард мара, ай кӯчаи мардум, ай хонаи мардум, ҳама хандидан, ки апа дар квартираи мардум мегардад, бачаш касал, худаш касал, тизо намекаши, беномуси, биё апата дар ҷоатон, дар хонатон ҷо кар. овардак дар боло хонамон ҷо кард. хона дар рӯзам надодан ки хонама чиркин мекунад, хонама вайрон мекард. ремонтош расмо меша ки бачаи ман синфи 3 мехон ё 4 ки рӯз надод? ки очамшон ки фуроя поён брава ё квартира брава, фуроя брава квартира брава. ман дар дигар қувватам дар квартира нашид дигар.
همین آشخانه را بچه همسایه زاره کردم دادرم زاره کردم گرفتن هم آشخانه که موشخانه و تکدون خانه شد همون را ساز کردیم زندگی کرده در تریزر ای مسجد رفتم زاره کردم که همین را مده خیل کنه نکردم فروختم در تریزر مده 80 سومی در تریزر 80 سومی فروختم از مسجدی همون دهه نواباد ای همون مسجد پیش خانه خیلی زاره کردم یا بیوزنم ندارم شرای بکنم همین خیلی ندادم فروخت آمده آوردم خشر سواز نگرفت خیلی درم خویه نمیقدر درم خویه وابشه در من محکم نمیشه من جزی در این بارونوکی در این برف و بارون چیکار میکنی؟ در همون جایم در همون مشخونه از بس که زمستان نزدیک شده ایستاده است خود و فرزندتون در این هوای نمناک در این خانه‌ای که از همه جایش آب میچکد چگونه زندگی میکنید؟ زندگی من خودم میدونم خداوند کریم زندگی سگانه یگان مایده در او خانه زندگی کرده میشه نه هیچی نه باور نکنیم بیایم با چشم خودم ببینیم با یا پیلتچه که من ایموزور که رفتم آوردم خانم دا موندم در همون اوقات میکنم خانم بوی روغن خمیلی و هیچی گپ نداره نگی تماما یگان نمود شرایط نداره در ویم درد نداره تای دوران چه نداره در واری فکر در یگان آشخانه یا که یگان طلبخانه و کار در اومدن در سرتون نزده است؟ کار کردگیم چند آشخانه در فقط همی پسوده میشوشتم استمهرم که کجلا شدگه دو بار سه بار اولیه کردگیم استمهرم کجلا شدگه دیگه نمیتونم پسوده شوشته دیگه کارای وزن کردن نمیتونم با این قای بزن اسکی پسکی میگیرم قشلاقو میرم سودا کدومش که بشناسه خیلی یگان چی من میخرم زندگی میره و یگان کسیش که نشناسه درون میپوشه میگه جوگی اومده چی میکنن؟ تحقیر میکنن تو یگان دز نباشه گفتم مثال کدومش که نشناسم میگه یگان دز نباشه که خانمون از زمین که کنه بیا با پتزه یگان چیز مونه یا که یگان کش میگه که جوگی موی سرکتی میگیری گفتم که هر گپ میگم بمیام گیریم میکنم خانه میشینم میگم ای خدا جون مرا اینقدر تقدیرم بد شده بوده جایش آمده که من ای جونم سیر شدگیم میگم خدمت بگیرم یک پچکه دو پچکه دارو بگیرم دمیدرولا بخورم بوم برم همین دنیا خلاص شم همه خیلی جونم بالا بام